1500 watt की कनो से दम हिट ऑन थारा थमदोनी मखादा अंगांग थमदोनी अंगांग दोसो कोई फी कुपसन मया दबंगांग होइबनिना वेंटिलेट तौब कोटप तौरकदी पुरा हांगना मासे फी कुपतना थमदोनी हिट लॉस हम लेबनिना all the time कनो की सर्वो कंट्रोल तौरगा हेक टेंपरेचर हंथरबगा मईदो हीटर द लाकपा सी मयाम सी यूनिट मयाम जाम 21 यूनिट्स कुंबा लेबा अदगी मयाम लेनरीदना होल सिगी मसिगी so much of power consumption sidana te ma'am AC tawana bi gibna AC da natana kaigumba yam ingbo ga de koi koi AC da heater yaw ba adum thai kaina da ingi ba yadana ba yam ingta gi dana ba aduna just an example kara bijo wani magi koi gi hostel consume tawse adagi power si asuki matik yam consume tawe adagi ani subadana koina water consumption che regular person amagi per capita consumption to the hostel labor me consumption da yam ena consume tawe adagi third thing hostel da koina infection control tonal da muta floor da iba adagi koi equipment man chemdo iba equipment lupsel laga sterilize toriba disinfect toriba all the chemicals ma'am say it is not environmental friendly okay environment friendly so we do pone si ma'am say koina kamai na mitigate tawada ge green hostel concept ai sida koi si ma'am say loina bu yeng architecture bhoba bai se kamai na sunlight ki daylight ki kano se kamai na logani aduga water is resource kano gi sun rain water kamai harvest tawani sir ta nam laksege ai koi sarpalin su yam phajana haivire makata na ina sir khangjaning base comparatively magi global gi context ta leiba climate change amazing human health ka leina mari masida period impact adiga among national context India ze climate change ki performance yeng mutam that India is one of the best performing country in world gi oina 10 rank ta leiri ado 10 rank ta leiri ga jo hana 8 ta leiri mani adugi oiba concern amade leiri anyway India ki context amasung manipur gi koi gi context yeng kan da sa masigi comparison se kama yeng miraz ahmada ahmada ngai sai ahmada khangbi hi ba miraz ki question do yes yam interesting way yam ngai ba question nam yaw gi manipur ki air quality index se yam phaba oiraga adagi delhi da yam phatta oiraga koina kramana conclave so what give no I say tawbal in khumbi yam phajana takpi bido the kai kitang mu kan to please the whole climate change system si masi art si as a whole system amane ajari okay akoi swaida kaigumba air quality index phai hadana le thokpa yada tumina le thokpa yada adana sina whole world ki art ki change ta matam da koi su directly or indirectly impact of toiba adana koina masigi kano si akoi da impact or kan da act to na tabada akoina madu kamaina prevent to ga da ke aduga sigi impacts like tabi yada le ka su kamaina koi kadai bobo mitigate to ga ge adaptation me ko na kai kari measures in naraga policy puthoga kramaina masi koi mitigate to ga ge habadu gi kano do koi discussion man to no dong da koi conclave se yam na thawa yauna sinjabani aijabatai miraz nang bibu question da in world ki status koi di se climate change and the mitigation adaptation policies में तो इंडिया ने कई तो इंडिया है से obviously can see world की awareness about the climate change and the impact of climate change on health and other economies and other things like they loina bokta ado loina boksida to me am si yam pasen aware we me am loina bokna ado ga aware we loina na mitigation and the adaptation policies me am si COP aina apoi the United Nations ki environment ki conclave to we ado COP 21 ade COP 26 se Glasgow to ki Glasgow to ki 2021 to 26 hai ado mayam si ahmada COP 21 da kano ki Paris ki declaration aina to andak ta tabiram bani कोई US president 47 US president Donald Trump na la kan da mana executive order में या ममा mana sign तो TV अदु में ना openly online yang लगा तो अदु द one of them मासी Paris declarations dari adherence से उठो पगी executive order mana अदु कोई sign तो भी गए अभी अतोपा मदना मासी WHO दगी United States से प्राप्त कर पगी अमम तो पड़े अदुना
asina sima yam sina mo koi gi international climate change the resilient system of program one of the back kano di khar lai adubu international level dadi COP 21 COP 26 or mathang mathang hosi COP 29 nung tong dori aduna si work them tori adugi aduga hosi 2020 of the carbon emission si 43% tahandan bani koi na hosi end tori se aduga koi na hosi the end of the century how the temperature rise 1.5 Celsius johon da hai basi koi kanoni internationally hariba aim se akoina dream se aduni aduga loina iroina na India su adum saminari India su koi yam kan honari kanogi ado India gi di yam sati ba mana koi yengbiu mira hoji India na lowri ba population kanosi volume si 1/6 of the world ni to tell world ki population do ki 1/6 se akoina support tori ni ada karai de support to gi 1/50 of land area haidi prithvi gi land gi area gi 1/50 to the akoina amuk akoina support tori ni aduga amuk ising si karai ba de kan to gi 1/25 portion of water supply world gi water fresh water se loina par matam da 1/25 to akoi India gi thung haijari ba asina hoji 1/6 of the population se support tori ne aduna lot of India de yam hen impact lai adagi akoi rural areas yam chawi adagi literacy rate current number kai ke myam na maram moidana sumnagi impact of climate on general economy general drought dagi flood dagi adagi handak the Kerala da tawgiba akoi gi flood myam kai ke landslide myam loina bak siga loina akoi handak tasudum yam sing chausi maram chadana yamna yam thengna gare simyam thengna bag loina na koi sumba natural disaster se tab koi gi disease da aina husi matang emphasis to jing India da aduga India da natana international issue health se climate change and the climate change gi effect mayam sigi mitigation adaptation mayam da health in a central theme area about it how's the all the time health in a central theme ora kaina da health impact se asuki matik yame adu tampalen so haibi hu mayam da gi aduna hausi yam changno vector borne disease mayam haibi gre akoi isam ni yeng dengue sin angai taram pote manipur taram pote for that matter India also bai the sound kan to kai population shift adagi monsoon gi nong tabagi rate yam hekalakpa adagi asina singba maram moidana kang mayam marum kokpagi mafam yam bakpa aduna maram moidana hosi akoi vector borne disease mayam se malaria dengue chikungunya kai ke mayam akoina hana yam taram da anaba mayam se yam burden se hengale adun India gi mitigation policy si mathang adum conclave bari India gi body mayam ama semaga koi intervention mayam si tonobdi honori adu but in the same time we are having very big issues of say for example malaria here si India da in a year 20 lakhs malaria case phangi India 20 lakhs malaria case phangi adu mangda generally WHO na haim matam da 15000 deaths le panamna koi health care se koi am phare na harim ne hojikti malaria na mi sidaba malam ko ju khalam matam da kona study tawdine da khanba matam da malaria di pak siroi khalam ba but 15,000 huge number in a year WHO ki kanoni ko se aduga khara mana hairiba atai dimgra ga na moi kano research kano paper kar dam leiriba it is more than that 2 lakhs bak si hai 2 lakh series na malaria se taseng na makoina hekta apana na kan to gam daba malaria ki hekta smear do uraga malaria ne confirm tawraga report to hogdaba case me rural areas da pak them si hariba so for that matter serum gani report to the serum baya aduna habidi the at the bottom line da kari harige bu malaria gumba vector borne disease asukmate hengale aduna waterborne disease me amsi WHO ki report is a huge that number level waterborne disease में हमसे diarrhea dysentery hepatitis A इसने से waterborne disease में हमसे जो ऐसी जो करीन climate change related to climate change the climate change आपको हौजिकती WHO की projection दा clean water availability से per capita clean water availability से हंतक की कनोसी की
century sigi lorak pumatam dadi akoi less than 1000 cubic meter per person adu the lakani in high river that is per annum niko that will be very deficient wagani kanjai okay sir yam phajana with all facts and figures mayam ama putola akanda mayam da convince to ba biwa sir yam nuai everything sir tan laksage sir tan da happy kongi matang da laksatri mamang da akhoi gi sir da hangjaning ba interesting oiba question je akhoi manipur si india gi oiba kai si da yeng kan da context yeng kan da manipur je forest cover yam chawng leiba adaga environmental degradation si comparatively yang kan da yam niem ba ba carbon emission chang yam niem ba air quality yam phaba adagi water quality yam phaba adumba mafhum amadi oiri in manipur gi oina historically yang pa matam da yam sokchal le ha ba tara ga ju sugumba manipur gumba mafhum amada ekoi gi african rights activists mayam na yam kanna puthoiba theory retribution theories Africa the carbon emission sungdong tong to ba aduga then aikoi lungs of the world ni gana Amazon gumba Africa gumba hainari bani aduna carbon emission yam tawgraba industrialized oigraba country mayam sina aikoi world si polluted to pagi Africa kangu da aikoi grant mayam am piga do bani madu retribution piga do bani compensation set to do bani haiba adumaina aikoi why can't aikoi di kari gi asset to ba yadage manipur gi su retribution gi oiba plan ama to ba India gi rest of the countries da ekhoi manipur gumba yamna pick pa leiba aduga environmentally yamni clean oiba ekhoina kai gi hojik ekhoi gi suffering asai high bi mayam si mayam ji India na mosal pagi impact mayam se oidine bisa sa kai khan be yam so mirage gi question je sathi na practically hojik su yamna hot topic oiriba internationally yengbiong tang China na carbon kana emission mayam da contribute to 33% of all carbon emission and then again USA na to 23% of all carbon emission in the world aduga mo European Union na to 13% Africa continent na to 3% ne whereas kari climate change gi say thing dikrai de phangher de African continent da phanghe all droughts all famine all disease my vector borne disease me phanghe aduna any all the conclave me sida WHO na kan to ba United Nations na organize to ba conclave me high receive as the industrialized countries haidi chaukat laba the industrialized phasana to iba me amna achau diesel gi petrol gi gari me thauraga the industries me amna gachil tawraga diesel petrol gachil tawraga carbon emission tawre carbon dioxide emission tawre aduga kanana madugi kano di ill impact kanana pui African subcontinent gumba Asian continent si me am sina akoina disease burden ji pu le re climate change ki akoi gi ill effects me am se akoina pu le re aduna so retribution matang sida Africa the zahari si so you have to USA the European Union the China mokoi me am sina yam hen na climate change ki mitigation adaptation policies me am the phan yam hen pibam doi haiba aduna retribution siam kana to budun lakpani click to nus lakpani similarly India na su hari basi India gi India su adi European Union du maina China du maina emission pibang amdraga su India su kana di tawriba aduga India na su asigi phanju dum pikhalli hadaki kana gi BJP akoi prime minister gi kana sidadi climate si yam phajapa emphasis piraga masida phan si international kana bodies me amda phan pikhatpa aduga retribution gi kana si India su yauriba but Manipur da disgumba sigi kana gi climate change mitigation adaptation kano sida yam chauna hekta masak naina tawbudi akoi yam thengnadri tawbudi national health mission gi moigi health expert me amna haibi bada akoi work ti yam tawlere me peripheries me amda PSCs me am sub center me am sat tana makoina health worker me am si kana tawga yam chauna thawti tawlere me but yam spectacular public da khangba pot di yam nadi akoi udriba but retribution by industrialized and the rich countries it is very much needed because makoina kano si carbon emission si hengalalaga makoina polna laira kano meam leba meam developed countries oidaba southern kano na haiba akoi prime minister haiba southern kano gi akoi gi blocks sina puri neba aduna sigi se akoina hadagi conclave sida kanna em tawjabasi tampalins haibi bi baina
we have got 3 sections. Haibadi akoi conclave sida akoi yeng series ahambada know the ill effects of climate change haibase health climate change the impact of mayam je khango haibatugi pura session nama aduda thamjari ni kari tawraga health change lai no de karmaina climate ki impact na health kyam sathina phalande haibana singma mayam se loina ba hana koi delegate mayam da adagi mayam da information je pinaba second portion is how do we mitigate karmaina masigi kano mayam se ill effect mayam se nullify tawgadage karmaina thingaugadage haibado aduga loina mitigation and adaptation is okay thokre climate thok tabayadan thokre for example Los Angeles ki mai sak pudu carbon dioxide kam sathina produce tokre aduga haide hanana gano engine mayam gi gari mayam gi tampal tapi gi vehicular traffic kai mayam da ki tholok industrial gano da carbon dioxide emission mayam se hen doktana huge wildfire mayam se ju ta seng di El Nino ki effect ni hariba adi magi kano ki samudra ki surface ta laiba air du ki kano ki temperature change tokti matungina air flow chi ona tena na salakpagi eastern east gi west lakpasi mo ta west gi east chakki bagi asina chingba yamna different oiba phenomenon lakpagi adugi effect na mai chakpana chingba tore carbon dioxide ki mai am tholok to yan thole adu orgadi karamaina koi mitigate tawgadage adu matang thokiba mayam se effect mayam se health effect mayam adai ka mayam se kamaina akoi adaptation policy kamaina semgadage so that in nation mayam na adagi kano mayam na globally kamaina adapt tawgadage habidugi matang da koi second phase laire third ngasai koina outcome summary na ma pija kani koina panel adagi koi ngangba adagi lecture mayam se lor kanda outcome summary na adugi koi faculties mayam adagi koi section am leijagre outcome summaries da koina nainakriba mayam discuss tawki mayam se dagi kari khangallaga koina government ta aduga stakeholders mayam da who can actually act aduda akoina hariba policies mayam akoina program mitigation policies mayam sida karamaina act tawgadage habidugi outcome summaries bijaraga koisu adu akoi present tawjani apina fajana bu akoi madu analyze tawra matungda adusu akoi plan tawjare hojiki conclave ki outcome sida akoi let us know kayam yamna climate na health is only and generally kano akoi gi humanity is only adi matungda karamaina mitigate tawgani karamaina adapt tawgani adi matungda koina mitigation policies में हमसी कोई outcome summary दु इंखल लगा government ना अदगी necessary कनो में हमसी कमान act तो कदगे हाई बदु गौगन तो चनी सिम तक सिदा कोई ना कोई दे हुजी ती करमाई ना अदगी मैं हम सुन लगी कोई गाड़ी की मैं खू गुम्बा अदगी drought की कहीं सिदी हैं दोक्त ना green hospital है ना concept सिमा green hospital concept से कोई ताना बहु जरे आपी की कनो में हम member में हम ना green hospital के कनो सी concept से कोई आम ना encouraging होई बा कनो मंग होई रहे green hospital जैसे मायने तो कोई ना hospital जिन्ना करमाई ना नसाई जो तापी के जाना hospital जिन्ना 5% carbon emission से अकोई contribute तो रहे तो दब सुम याद दर तो रहे कहीं ना इधर कोई hospital से 24/7 नहीं कोई ना था तो machine में हम अदगी अकोई से अंगांगी neonatal unit था ऐसे ने मई कनो से heater से था रगा माँ से अंगांग से इंगन दनबा 1500 watt की कनो से तुम heater on था रहा थम दोइनी मकाद अंगांग थम दोइनी अंगांग तो सो कोई फी कुप्सन में याद अंगांग कोई ना ventilate तो वो कोट पत्ता रखा दी परा हाँ ना माँ से फी कुप्तना थम दोइनी heat loss हम लाई बनी ना all the time कनो की servo control तो रखा heat temperature हंतर बगा मई तो heater डलाक पा सी में हम सी unit में अभी जाम रहा 21 units कुंबल लाई बा देखो मैं हम लाई नरी दना whole sigi masigi so much of power consumption sidana te me am AC tamanai bi gibna AC dana tana kai gumba yam ingbor ga de koi koi AC da heater yaw ba adum thai kai da ingi ba ya dana ba yam ingtha gi dana ba aduna just an example kar bijo wani magi koi gi hostal consume tawse adagi power si asuki matik yam consume tawe adagi ani subadana koi na water consumption se regular person amagi per capita consumption to the hospital labor me consumption da ya me na consume da we adagi third thing hospital da koina infection control to nal da floor da iba adagi koi equipment man chem do iba equipment lupsel laga sterilize to iba disinfect to iba
all the chemicals मैम से it is not environmental friendly. Okay, okay. Environment friendly सुई वही तो पौने सी मैम से कोई ना कमाई ना mitigate तो बता के green hostile concept ऐसी दा कोई सी मैम से लोई ना वही है architecture बहुत बा वही से कमाई ना sunlight की daylight की कनो से कमाई ना लोग नहीं अदुगा water से जो resource का कनो की sun rain water कमाई harvest तो नहीं हाई बस ये तो लगा कोई सी की concept से जो कोई कनो होना जरी. Okay sir. अदुआ तो जरी कोई. Thank you very much. हौजिक लेरिबा अखोगी hospital singi oiba social responsibility adaga magi accountability ki question da green hospital ki concept amaka sana puthopira present over I am interesting way